2nd August and the see yesunsum na see a happy and was Asanteman yensa gueti papa I don't know the chat to my na me next guest ali minka mona say so me mufa kwa bi minka sabebre ye wompa ye bia ye mama Asanteman ye wompa ya ye mama kumaseman na osun bi di animu within short time o mani be soon because akonya bi ato moja no be so asase no so it is asase pemeja moja yeah it is asase no je blood no wose na asase no je moja no obie na no asase no je moja no wie no obie na no asase bie na no e de ne twam ya na no asase ni e abonde ni mai moja na nam hwegu je asase tu ho mai aduru me no so se be bi ato aso ali wunim se ye base ni ye ka se na ho ye wasofo mpanifo mobo pa on se omo ye se no ye wo mpanifo a omo hye dabo pa e ka kire won se ye meka ye ya no ntum Odofo hwe me ene de me ma okwa ba kese pa e de ba KSTV so odofo so mama hu insema ekoso social media no so social media no so ayeshe adifo no e kan se mani bem adifo wo hwe me Ghana ayeshe what I say Ghana ayeshe moja e hwegu Ghana asase no so anyeshe eno ya endro 8 na prophet Ransford odro sofo Kenya owo Kumase esu ebo amango sa dodora fe no Omega 1 esan so ko Angel FM o Kumase odi nsem bi ko tu dwa wo Angel FM so for no kire say impenufo no politicians no e di moja gu performance mobile power no so no intiri moja na ekoso no so ntwa unless say Ghana impenufo no ai bibi others have ede afa ho also for na gusu ka say 2nd August bibi akoso or spiritual realm ema asantifo anya careful asantifo e ba besu esansa akonya bi ato Asanteman odofo hwe me asofo no kika nsem bi ehu yie pa asofo no kika nsem bi ehu yie Asanteman yesa Asanteman nya careful esansa akonyo bi ato edika esi wo spiritual realm adofo me ka hu sem bebre yenko Angel FM aba sofo ani Ali Baba edi nkomo 101 o Angel FM yenko tie sofo Ransford Odu adodo fo na Omega nkomo ni Ali Baba edi wo Angel FM yenko hwemra sisia otra omreu ebre kwa hu konsem na ye ka no e real ye friend no a ye mo chi for panel o be yan nkomo ko duri ko wi di ani Dr. Sampenin so ba ye hwe bia nkomo ne nam di fo so mo ba mu a ai se mo my pressure se mo di hu na etu yesu akwa ba mejo so ewiem ti say Yegusu on Bible, you heard the right way. I know kinds of my kana. Baby, a bishop who, and yet, a bishop with Timinka. And not the any Nansan, dear, made a trouble on Tinso, actually, did any hotel Yembashu. I'm rabbit him ready. Alice Omani nyai esumu nyuma haimu nyuma no enadia ebekoso this esumu nyuma no stopo but the moment esumu nyuma be stopo no ene na be ma haimu nyuma abra bonso betimi adadi because eniema ekoso spiritual e osumu no ali etu ntwai se me ma date bibiri ade to ho me count on the 2nd me count on the 8th and on the 9th and the 14th. And Saturday, na machine na to ntwai. Me guso hwe anim. Just o man no apinisie edu awurade anim na sase na gya moja no. Anya sade a moja na kosugo. Because the na me expect say me pese the reason anya say ye hye nkom no say emre mu no na be manipa hu si aben. Ali Bada one thing say omana ye free mu no emfa asofo na say difo no masem nya hwe ye bubinom ene ye jabinom
And one of me make a point to be one of the stations in the back say was it all call number Asante regional minister you don't need any protocol. Adentina, I'm so the nipa na odi ka interview no so was I making the same point, you know. Adentina ye hunu bibi sa. Ye mesene nko regional minister ho prekope. Ono sa wie no sa be ka asem no to so say asofo no bi nso kitamo list. Ade ba ho beje sika, beje sane mante be de so obi di asem papa e ba. Lumba dia medi ka kan no, obi posti e ma so asene ga kase kwase bi pompira abonten. Obi hwe otem di obedi no. Mesme minya kwasia nti me mekama obi ntra bonte medi matemana on the second ana me hwa ade nanim no de asi no e ba hiti Asanteman barenda remasi yasesa na nyeye ana na ye 888 de wo ho na si yasesa na nyeye me hwe bibi wo kena and on the 14th no so me guso hwa animu ali atu ntwai me say this on mine jai esumu nyuma na pani bi mina bonten ma confessing ka say me pawman ni nyina achew anya saade a yen no de e spiritual e ko hu bia na de baba bonten beka because anya papa ba say papa no omo yanke de papa baba beka so man ni beko ni yedie mu kwa so me so man ni yedie kwa so na beko na mum still moja no beko so agu Adame ba maka central region. Aname wa, seven central region dia to ho. Aka central region. Atu ntwai, ye ntwam. Ma beka central region dia se me twan se central region. Se oman ni be hunu enkrofo se asam na ye free. Baba mu huna yo. Ye huna obi ali. Mu huna ye. Ali ye huna obi awo. Oman na dusumu na niema akoso wo form e underground last year no ye twa so aba na li obi expect say me ba na ebe hu ana so ja ho de ya obi niema nken ku twa body o de be chef from no na be fifia ma enti so bibi akoso underground me say confession ma ya so obi confess ya na confession bi baba de e was say ba amanso de na ewo ni be koso anu so na baya dinse nipa no baba bonten be ka say me pawman ni nyina acha so de asini hwania monko bonidi ni yanko chene ba ko fon ko chi ba bi me yema message monko chene me ye twene ti firi so de be da twene ti ba ko fon ti o ma ne mebo mom twene me na da se na wo hye ba bi ni wo ma na egu a na wo hye o ba ko fon ti enti ye ba ko so awura esunum akoso ama yawde be ko so adoso because underground was spiritual things na akoso no etu ntwai de yake nyina so be si because o ma yade ni nyina wie but ye kene ye de voto say we ye sovo e be ye a ye sovo e be ye but ye sovo enye ye sovo enye ya ye kuna wie o mu fra no ma di watam ye fra na ya ka kire mumunim na mokeka ho emsa mo adwene mu no mo hwehwem sa ekom asofo look at the painful thing ya wiase say me ba na ma meka kire obi so on fa sika mra me enra mete one of them penifo office obi say san yemfama wa obetim dem me ma se me baji sika me pese me mani party say man ko se me kokko ji sika na mo de na me pese me mani party ase ne say yempa de ne solution yempa ne puma sibire yen kan kire ni pase ade we na akoso nti ye we ni ya we de tu betwa asante nyese because ye da sumu within short time ye besu central region besu me in my prophetic ministry no me ba me modini ba de maka bi yanso me ni ba bi ameka kusie edin kwade yeah suspended sa me ba me beka de asem aha ye beka ye nim se enkofo bi ebe ba se obi ko betima che watum se sofu bi akoka shata wala asem ya che no etimi me na ma yese abo akoto no me de me nchemu neko etimi ni da ho say ministry ni mu me nya asem because me hunu nipa bebira ani nkrofo bebira omo that perception is sofu bi ba beka asem na obi a no akofa kira ko ye ho adwuma ne ya ba beku no ana ba be yesi ale me nya saade no de ya ye no spiritual ne ya wie
Ba mama politicians ne ntia se ade na ekoso bia ne ye omo a. Yes. Sure. I don't feel comfortable. Mama politicians ne ntia se de ekoso bia e ye omo a. Because ade o ma ye 50 last year. Last 2 years last year ne ba ne nyina ye twa ne nyina 2025. Man say nanka ni kwase nka esi. Ni kwase nya prin cash Ghana. Na ye de na si ye. Nti adenti na adenti na si ye. Mo so monim ewiem physical. Sofo Roger tena ha boni din. But ye say dinatam ka ho. Ah ko hwe bi. Oh, Mo so ahye mo ho. Ya dinatam monsieur Femi dimatam. Ye ka bi kire me the same thing. Say koma sofo e kom de mu nti. E ho na mo de mu yefunu nam. Hwe. Ali mojane bekoso agune agutina until say o mine boni na yaye no obi mra bonten meka dia meme pano no Obi hwan. nipa no Ye ni afira. Ye ni afira. ali areho Elumba nyum no de ahye ho. ali areho Lumba o ka asem o ka areho ana asem ka ni tiri. yes O ja asem tumi o ka ze areho. Eso ja asem bi wa hora fa so no. ali areho Nti hora fa so. areho Hora fa so. Ha ya. Facebook o mo ho papa o ma cheche o ma dwen papa aboje tenase. So for ai answer meja akwan kura ntem kura. ali na oni matem ne di edimi meja akwan. u de jame kwa ma me nko oni matem ne di pa ye dimi Ateni ni hawo. oh yeah entina O Master Jesus. Am 14 teshugu ni so. entina social media no ali obi antintasuo ngumi no but ye wasemi obi be ka kire no echentasuo Obo o Master de ndi anu odi. O sorry free keteso obi anu moto ohuo na tam. Man no good. So metie mu a. So metie mu omo no nim how to win election kwani yawo. yeah How to win election. The opposition dwine kon be fa so a obe win election. Nye de oba a obeye. Ne ono nso ewa aban mu no nso no. Wo pe kon obe fa so obenya ne ho. Nye kon obe fa so a obe sisi o man no. Yes I no mu nyina. say no no issue no enti ene yen so ye ya bi se be sa kira ya dwen abatu. yes Ena ejusogu fa akosa na ntwa ejusogu atwa kakra ni. Thank you. Tisa no be papa. I don't know the chat to amai na. Me me next guest. Ali minka sa mona say o se me mo fa kwa bi. Minka sa bebre. Ye wompa ye bia ye mama Asanteman. Ye wompa ya ye mama Kumasemai. Na osun bi di animu within short time. O mani be soon because akonya bi ato. And yesere nyankopon se obema esuni areho ne amane a ye twa no atu atwa because minimum amount of prayer asofo ne yebebo ana se eniema yebeye a ebetimi cancel this spiritual things na ekoso no enti de meka nyina no se obi ansori se wo yesofo wo ye spiritual person or ye hwan ye nyina ye nsori no do obi abetimi bia no onye and ali mo mo nya mi mu nkora amorefo na munam Kumasi ya ha hu be hia se ohini bia benya difo agina ne ho ekura bible na nya bodua ali from David mu time David the God difo bia na ohini bia supposed to have a prophet. Even a president supposed to have a prophet. O nipa bia and obenya nipa bia wo wiase bia no. I was say when you be ohuna de. And now bisa me the same question. And obisa me say enti ebe hia say o hina na say odifo bi beko ba bi nti say o mane bo amekoi ena ko bi hu say on sign nanka ewo na beba na. Me nim nipa kro ne nama o ye adwuma ma no. What What the hell? Thank you. Yeah? When she and I make no. Ubi berry missia.
but between baby and nipa one me no nkrofo bi o mentem wo mbetime sisi ni kwan nti obekọ awukasa ali baba no kura de se oba no me apamo ale mi ankasa na me kase ebi atome mi ankasa me deliver a message bi sa ma o mu ka kire me say oh ye de obekọ pani ni nchen and me nsuru asa me nka me kan no nipa na ntie me ame kotena papa no efia no waskwa me di 3 hours no shedem ali me di 3 hours etu office sa 3 hours me timi fa nkoye bibia na 3 hours me mani ba me ho so no wafa gate fofora bese no kwa hemfie unim say enam so ama otumfo akoma cha me hene de me kwa hemfie ho se me yanko ne me ko kasem ne ntira me wantie me but me danya me say I need 2 weeks in your 2 na de so I need na watwe mienu in your 2 na konya so me nka hwa me ho because na me ne nanam na sem ni siba no me ka kire ni pensa ade we se ekono na ye betu iti me person ba fi no be di nkomo 3 hours me tena ne pona no ontie me odoje ani na watwe mienu ne 2 na konya so enti omo ho ye se ebi a ekom di yen ani nti anya kom ne yede ba wo ali eye jani yede nam ho anya kom ho anya ye nyina na kom di yeri o so papa anya ye nyina na kom di yeri o mama mo home so papa ali ya ma ya ho so kanse for net mo gali ai ye ma mama mo matri ali ye ma mpanifo ne na ye ma mpanifo ne na nyame so be hwe de ho magu emrante ne maba wa so eno no generation omso mba so be nkom thank you ete ye generation amuna no munyama yen ni yen kanche de oman ne ko yen kan de oman ne ko yen kanche omo sampanifo ne bintimi kan de kokom ekoso a ali ye de baba betu dwa da bia se ya na ma creative ya ba no mo se ye de hunu ya tom so a oman ni nya bone ye anya sa ewuo no kukuru ni jai ya kika ka be jai me say mreni bekwa wi ya ensem se ya na abetie owura keti ha ma me chia me ofa osi ye nja o man mfa mo frama wa grogro wo bia onyansa bia ni wa aboju sanim ya fa man ma yutu no nyansa bia ni wa aboju sanim ya grogro akoto nku ne ria ha ne yafu aboju sanim no mo de ne mu pi otu se banchi a yetu ni zutobire mukura o yerzi o 20 pizza na hini ni diso na chinye o chulkura na chinye tuni se koko sukoko afurum mabunu no mese ya nsore ya anya ne ya ne ya nso ye mpanimfo ya o mukoyimu a ye nya daache o se mo mani ba o mo so timi ya presenter na mete ha o se me the story a ebeboa me man no ama yo man na tumpon akodanim me nyine mafu and radio usasesa kanina you say drive time na branch time na lunch time no radio should be talking informations educations near the mama my ho ye chetwe nkrofo adwene sisi niam bi so ebi na atewa wo ye no onim se obisi program no started the year so for me feel bi akora me feel bi akora because almost is a breaking news pass at least here breaking news but to say ade no ewiase ho e wo ba bi etiw ni ko atie fo muntie se mo de munim se sports club ba meka bi ewiase no ba bi ekọ no e ho ne ye ekọ yen nye ne ekọ create news ba bi direction ne fa America for to aba ne ye ho de aduro no anya wo ba ekọ kubo nsam ana roja because free said that the lumba to fem and ne na mahu awia menim ba bi a wo chede and na niam ma esisi minim se na wa hu awia ne bi dia na awia pi physical awia na me ko nya mo awia na mo awia no me de ndem ko hunu bi wa hu eti me mfra wan me mfra DC ne MPP for metna na yenka train crash na we na ye nye we na ye da bi ati for montemase me de de mo pe ebre bia ni mu nsem ne ye de ma me mfa nya asofo e be kakran kofo nyina me barikedi wo mo ko mo bre no ba na ekọ na ni tafa ba to be ka say ye de eno ano no some runs for Edin na mon sorry say dem asori no wunua bi nom bi nso wo bo ani nketenkete wo mfikyiri but omu ni ankokuduro mu ntimi mpie mon kenya wo mo wo I so activate obi dia activate I was say Roger activate obi a activate na mu kabo mu sa no a ade a be me na
Ali na unim say and no imayazi wa nkomo na deke Ali unim say ye ba say ne ye ka say na ho ye wa sofo mpanifo mo pa on say omo ye say no ye wo mpanifo a omo hye da bo pa e ka kire won say ye meka ye ya no ntum na ye nya dede ye asofo mpanifo timi ka say ye nya dede ye me wo sofo pani bia frɛ me ka tell me say me nya very careful when some na me kotena afidie so keka no na asem bia ba me ntimi nyima no eti nyame ben na asoma me listen asem o kan no nyame ben na asoma mo a motewa mo de da bia mo ka owuo wo se na woni sa guy no kra de minim de ade ye ha mo mienu a mo kotena station fa asem papa bia nko da bia mo de owuo na eba obo ana osabo me din to asenti me so woni mi wa kura ase okay me obo di ma mo ni din but obo me din na me wa kura ase oni mi ase ada na wasesa na da bia wo de owuo na kotena radio station akomafo ne befre wa wo kan owuo capital ne befre kan owuo boss efo kan owuo angela wo kan owuo enti wontimi mpa biribi papa bi mfa nhye ho ana asofo pani o sesade wo hunu enti thank you o si de hunu sesade wo hu bi ena obi say obi twinsan obi so wo si what you wate ani ye bako so bodawro aka kire wo man ne se ade ya esi ni me say on the 2nd August ene de esi yesunsum na se awie a happy and was Asanteman yensa gueti papa obi shi mi say say the politicians na ye gu asase na so to me wo mu chen yankopɔ to me enti awurade ntimi ntwa so the politicians na ye na awurade hwe ha ma na eto na we osofo na edi o man no so enye sofo na edi o man no so eye politics na edi o man no so president eye politics ana yayi obi ama na bedi oman no so eti enye osofo ntimi cancel the politician na koye no adentia if you say blood is thicker than water moja emu odusi ni nsuo ana empire bodo moja mu odu chenya kopotumi emu nye du nchenya kopotumi ba nyankopon kora no odi moja na begina asase no kwa bezo okay chim nyame di moja na gina asase no osese bon moja na nhwe ngu a ka bon fefere so ni ho enti no opeso o claim asase no or the Christo take dominion or fabon of odiso no because Genesis 1 na boni ni ho 2 na boni ni ho 3 ansa na boni ba ti wiase nyina ba ye sum ye boni no osoma ne doba ba ko pe mane be wi moja so fe eti moja ne be so asase no so eti asase pe meja moja eti asase yeah eti asase ne je blood no wose na asase ne je moja no obie na no asase ne je moja no wie no obie na no asase bie na no eti die nti na ma asase bie na no because of the blood eti so obi petumi ya nyankopon pese o fatumi wa asase no so no ode ne doba no ede ne moja be gina asase no eni ti na so obi petumi a je so ode moja ne ko gina sa moja na de ko gina no nyampa abo ne twam ede ne twam ya na no asase ni e abonde ne mai moja ne na nam hwegu gi asase tu ho mai aduru me no so se be bi ato aso aba wo cha kan to na ko me wasi awo amangwase Sunday via me yes service. Consider via me yes program. Me yes of program. The esi na me dey kire. Won se wo ho pa. Me ko kan se fo franka wo be ko. E no na wo pe. Me nim ne wo pe. We me she be kakra hu mu bi. O se me zinu fu amu won dey. E be kakra hu mu bi. Sunday via me divine service. Anopa 8 to 11 o'clock. Monday via me tenase. E council ye anwumere. Me ye counseling anwumere 5 na pon aju 12. Ade. I sana sinsum ne kire me. Asembe kure. And I just start me 5 na pon 12. Na Tuesday bia my free counseling. Free counseling. Yeah, Tuesday bia free counseling. Me tenase free. Okay. So bia na ho kire no ope solution bia no o me hia me e be no da bia. Okay. My number is 0243. If you no be frame me 020424 0243 020424 0243 020424 Ali. Hey. Bema.